jeblok iki mau dijebok meneh. Anu tutupan panganmu, Mbak. Anu. Aja anu. Gas MT Bokong. Wis tak gua trekking pole ora kena. Jalur pendakian Gunung Bokong, bebas sampah, bebas asap rokok, bebas tabir hutan, bebas dari mantan. Coba. Oh, kamu sing melewat muter kamu berarti. Ini loh nak. Ini loh nak. Selundakan. Ini apa kebahannya, Bro? Ini pinus cemara.
terus lurus wis enak celundakan. Jalur menanjak lewat jalur pintas ke Selaren sih. Saya kembang itu. Itu kurang adem. Hah? Kurang adem lah dulu wis. Gone. Saya ngantuk. Hah? Dan Naik kan waduh kanan di. Sama. Sakit. minggir ora aja nang dalan. Semua. Minggir. Aktif kan. Apa gitu? Piye? Heh? Ora nggo headlamp ya? Ora. Iki mak gawe nya. Aku tak karo Citra. Ora. Oke. Arjuna. Indah kawan. Aku yang kalah sama Haiko. Ya.
Ayo guys. Coba yang terlalu gini. Nah. Akhirnya kalau ditutup ya. Ih. Sampai sing di checklist mau di simpen neh. Selamat datang di Latar Ombo. Pos 1. Ya gila nih. Ya aku satu loh. Arjuno.
susu dulu. Kacang hijau. Ya. Lah wong ora fokus kok sampean nak mlaku. Arep nglamun paling. Kok santai di perut no? Pos 3. Dan foto saya. Udah langsung puncak. Ya. Cak, angel tenan iki ana wedok iki, Cak. Sebentar lagi di puncak. Detik-detik menuju puncak. Sampai puncak Bokong yang kedua kalinya bersama bestainya ini. Saya kopi. Tadi sini. Ya kau pindah rene loh. Lah setilak. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on his chest, you could beat the world, you could beat the war, you could top the clock, go banging on his door, you could throw your hands up. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on his chest, you could beat the world, you could beat the war, you could top the clock, go banging on his door. Itu nggak bisa kita lanjutin ya kan, di selog itu dia nggak bisa masuk.
Satu, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemanapun aku pergi, tiada tempat bisa menghiburku. Aku pun semakin sepi